emergency Ghana ashafoni etiefoni na akwaba ene enso eyeda sonko bo atie no ede acheyin yedanase ewo ne hwesopa ene ne banbo ade biara ode boye hu ban se nene da edikan a wo hwe video yi bidia ne eha eye emergency Ghana TV na hatno ye trending story ena yede ebetime de bema wo futu sem na benya de siade bebre wo mu ena yede ebetime na meso medi chumete mu chaminu iti amete so eno ane akusua faculty na ene trending story amensa asusoi eya brantie bia one ne yere abobra na no so na ahyase no na stika bia eni wona so ne ye ne nyanto wase ene next 9 ne na nyame aya adoma kakra aba barima ne botumu wasi ontimi ne no entina biem na den na ekofa baaye nsemben so na esisi atwe eno na wose waso etibi na wani enso etimi hu bi no na me nsemre ne bekokohwe video no na se ekohwe ba musomfo akosia faculty meso metre margin kakra eti afa ho enkohwe video no convenience bia radio na ma edebre wo no yesre wa wodo haw wo fiewra etete wato asase ho abasem ahemfu bi ebu fa so ni nyina ye kan wansem e wo Lawson TV nti ya na de aba na ye di ho enkomo na bia na pese wo free production line na hye nso ma me production line no ewo producer nche yeguso ayeye program wo fra ebia no wantimi amfa sanse wono na ekoba nti ye pon a wobetimi afre na wode wasama ba se wo ama no ne nso so a number no eye WhatsApp number wobetimi a record wo case no ede ama no na yetimi ede akire production line no eye 0247 84 80 52 0247 848052 and any WhatsApp number esanso eye call line na Lawson Afisem yede ye adwuma apart from number wey yemfa number bia enye adwuma enti so obi fraw na oba bebu afa so no mo ani ada ho se aboa wowo esanse ne wo mabo ombewia no makum no masei eye kro no nko a midi de maame frempoma crunche FK for short Prof 1 abusuya no me de to manim se me me general manager gede Mr. Ntwi yakabom ya Father's Day ne yeguso a ye celebrate fathers na me papa no mienu bi abaha aja akwaba basha pomoko de yasi ye single father so ye single father oh yeah sure aja mpacho oh yeah single father okay nti ya mamo Happy Father's Day. Eye janomo da. Now say edru enanomo da ye celebrate nanom. Lawson media say ye nye bias. Ye nkofa. Eti yakabo ma manager say ye mfa envelopes yi enchema ejanomo du. Na enre bi by account so aka 7 te enemo so ma beji 2 aka 5. Ejamba chode na obeka. We the mechanic say na me shira omo. Amen. The way you jama na yame emfa mo kan fa omo. Okay. The bia yame yema omo. Amen. Eja. So madam wase the fam my mama the nyame din adam wase e fa me kwa me kusi. Okay. If you just so krapa. Me a single Father Matia jama ne ngo na kasa metie o. We 2020 am be ye wo kono no o free afiduase mampo kwa sankrofo so na mini kuma no ebe na ye wo kono no 2021 ana kuma no so obeja mama ye peni na ye no so free mo ana se na oyire mu ye mienu kuma no free ju so asomase misumi free ju so krapa na panino na me wa no no so efiri adwoso mampo kwa so ofiri bomia na woko kuma embe ja me ma me be ye peni na ye 2021 ena ono so to so wiye omienu nyina card krata ne kura we kafra Mate janti yama Happy Father's Day damwase Mate Amen Amen bia
awa no mafidie da da bia metie mu yate ya da mase panse mobile nyame nka mo ho na monfa me cases no emre me na yen contententem agya ugya na owo story pa de mayenti ya be hyedo na ya hyeda e de agya ba betena se ukọ social media na eye Lawson TV e wo Facebook ho no mutia na wa hye ne nso e de ama me first case no na eba na enra yetena se e ka case bi ye se ababa wa no wa beba na nka wono ankasa de kosi osuo menyampatam wono no wode nanu disem abreye na bibi nti wantimi amanti nyame adom ochena wotimi bedru kumase a ye de ne beba na waba beka na se ma me pacho te sen bacho frozen bacho frame comfort ma ante kone ma ne so ma me anopai bacho na pe de boko misia be ma bi wo bo ase mo de aware asem eto manim ameka kire ne se me mako bi danti de mi hu ye no me pese me sa ko hu bi mu nti me de me bre na me ahwe me ma na osigo ne yirawu na wo manan na me se we ne me so me wo e manan na osi ene ye be ka bom na ye dai ya hwe wo mu nti aja ye tia na ja akoye me ho ade akoye me ho ade se me ka wa me nu ye bibia na enya asem kotoa nti be yetete ha e ko be 7 years ni mu na yale ye de e bo me yale ye bo me na be ma na hwe ma fepe o hwe ma fepe na no ano no baby ana me da no baby a yale na ka me ana me da ne ho no mu na matena ho na e ko be 2 years na me ho ntome na me baba akweka se hu abibiduro ewura bi wo e maase na oya de nti ye mfa me mra ho na ye de me ba ho 4 years ni papa ni nsi ho da e me hwe me nti na anu mo ho na mo fa fle me se wo ho no ma papa ne de nsa ba so obi ja me na oba no ma pam no se obefa me na me nyale nti onko sa me yale na mi wia se nyame yadum ne sem hoto me a ode me abele me na on de o mo pam no ma one ne nsa nyina o koye efiti ho no mo no wonsi ho bi na anu na me so a me baba akose wonko efie no nko yi ade mere me o koye a me no ma na wode mo atwe nyina agogu jaade e jaade ne nso ne nsuo to a ho na nwuni se to da bia wode obebo so omo so wa atwe me no ma mfiti mere tentere pe ye nyina da e de agogu jaade a ya chese sa be me nim de e no ma na ye de aye na me se ne yetesade a me de ye de e be dam na ja won pe mi bie mu a on ha efie na ada no fa ma me na me nko sesa me no ma na me gu ma me osuma oba no ko fie wono ma ko hu se papa na twe ne ma de agu ejale no wutimi frɛ ni bisa na sa den me frɛ no o ka tira me se me no ma nti me gene da mo so nti first impode first one we yi gogu da ba ko nti a kire me ba no ko obie no se wo de da na ma ha nti wo de agogu jaade wa twe me no ma na gogu jaade unu ura motena mfie sen mfa ne se be se 13 years ni motena 13 years e baba mu me pa to da bi 13 years ni nyina no waye ho ade pa to ani we si am yanche kura no ye me ho ade enti be ma waye ho ade no ti fie wo se moti kuro ben so ebo ase na munyina moti fie ba ko oba waware no na so yare a edin na ebesi kwan se okokoda ayarehwe e wo ba bia wo be kwa akohwe no edin ti no amehwe oda afi ni akire bayi ba bia first na me woni de ene no obehwe me wono kura first na wan okay first na mo ebo ase ko mo na mo asori bi ho ti ho na me da wono kura na de me ko ho na me ho na akire na yi mi firi ho be kumase ya no na wansi hada kumase nso asori fie na akwaya na say okay abibiduro fo di eduro okay na say eno nso so ko different place na da yare na enye hospital ya de a wo firi asori fie ko di nsini ho ebubu mi gu ho kura na mintimi sabi o me jam ne mpa akire nkura mam so no mo de mi atene kura abaso nti yade me ba kura de me tu ka mu ne bae kese me bae ya na metimi watimi asori agina so kaka eno kura se okuta poma woni ajate na sana yade ne beba na ntokwa bi wo ba bia na ba cho da bi o na ntokwa bi ani ho wo ye sure maame mabu nim ya beka wansema ma nti no kura bi ye hye ba bia no ese wo yi pie ma mi hu se bia entokwa bi hye ba bi wabo subuo bi wakwan bi so ni nyina ma mi hu ni nyina na ntokwa bi ani ho wone ne ti asomdwe mu ba cho wa maame ka no kura kire me na ukunu e friend sen ejapia membese me frɛ ja pia na ono aba bɛbɔ kwa edu bia wotia wo yem bɛ hyew minka no eno da na papa ba ko no da bi de ono na papa ba ko ne de na asɛm de mfa wo de wasɛm na aba
okay me pese papa ukunu ba bebo kwa edu bia wote a wo yem be hyew pram ti na bibi sa se na ntokwa bia ni ba bia me kura no da dia papa dia meti ye no kura me mbona me nwanwa se ai si ba cho mo frɛ papa na gina so ama me mo frɛ ne mame na me nkɔ ne nkyɛ mame dia wote ye de ye yasɛm eno ti na me bisa ne se bibi wo hɔ a awo ma yehu sanka bibi wo ha nkɔ bɛka kyerɛ me ama me nso me hu okay na so ne te wonom no ntokwa bia ni ba bia okay matinti ma ye frɛ agya pia aduro ye enyina homa no so oye de adwuma okay first na oye mansi ni gu ye ne ti si a oye skit bi oye o da fro eboase one ma so oye security wo ho wo hia no na wasi ni fie na wie pa che wa okay nte se dia na so pefri no ho on ha da ma me na nko sesa me no ma na odi egu emegum mpeni so musika e no se ode ensa beja wo waware na be ma na de ensa ja wo ba ware okwa me wa fa no kora pa mo e no sa de ensa koi pa che wa ado nya kan ni onya kan ni bibi sa wasem o pa che ya kan ni because e bia na onya kan ni ntin wonim akan amamre onya kan ni one no wa fa kora na koi ma me wa fa bisa na senti oya santini person ya no ya santini no se ntika wo wa fa se ntika obi be wale no na nipa na yale na nipa kora mo ba wa mabi o yale nti wa mabi na mo de nsasa ba ya nipa na nka ho no ntu ya santini na wo yesa na mo fa epa mo wo ma wo mo ekoi na oba yare kora wa ware oba wa ye ne ho ade amamre kwan so oba yare a ye gya no obra o yare ni mo hwe no ma ne ho to no ansa na ware gya ye bi beba atimi aba egya pia ma chen ya ja Eye na ya from Poma ha ye Lawson TV na wo wife ma me comfort abaha e de asem bia betu ye nim so woni wo ware mfihye dumiensa 13 years me ne ware mfihye dumiensa me ware mfihye 18 years aja ne na ware mfihye sen me se wo de committee kan se me kasa no aso ma no tu ne na ware mfihye sen na me nto aso me ne ware 5 years mate wo de se wo ne na ware 1 year kwa se wo ye ne ho ade aja wo de kasa mitie madam aja mpacho wo ye ne ho ade me se kasa mitie bibi sa se wo ye ma mi ho ade anasa na ye mpena twen ye ne ho ade mate na meto aso se wo ye ne ho ade one day kwa waware no ntime to aso ma mi so no waware wonu na tifie yare aba wo kwa yale hwe de ote ya ne se wo ne wo wofa mafansa e de akọ no na busuafo ho nom se mo ba beja na ware e ye no kra na asa nya no kra wo se ne kra na se nya no kra ma hwie be o ti na se ni ya se wa yare o ya bo ya ko ba bi shopu ka se o ma no mo tuna de ti o hu ye wo mo wa ho jam aya sem no process na ye sem bebrebe o ho dem tuna se de me kan woti ase pa hello menti asienti to aso mitie aha aya process ni ye ma bebrebe ti sho hu ye ya fa watade ya fa mpabo wa ye great be ma no woti o ka ko ba bi no ko hu ade no ba no ka chewa wo na asem obaka bia na de o fa ni serious that the one now be ma ware no wo na ti on wo so ne na jai wo ba be wo ni na jai and they wan so na wo so ni jai o ho dem tsase be ma wo ne ti wo ka chere me se wo ne na jai no ka chere se wo ne na jai me wan so na wo ni jai na be ma ne bi ni na mo so ni ma ni ma boku ni de ade some de enti asesa ana ya ya ba ya na se de ni ma si ko ni nya na yire ma ni nya se de na si chono pamo me awade ba nya dia what se me minister aji hu tabi on dem chat that me shawa question that e bi aji na se na ase so ma ho de na de e ko fom ani ma ka de ma bobi papa nya se enya map what se ha ma bobi me o je plot bi na fa me guess plot ni be po and no ja to so level ya the foundation wrong champion and champion afi adan also want to down one obi oba dem ma wane oba no ne ye ya fadia dem ma no ka ho bi the dem ma oba na betum se no na ye ya fadia ka je faro ko ka nyo she wo fa yo se nka ho o ne me nka ho ka ba bi na mtum tsan de ja ware ne ya ware e ja fadia ba na me ye what I say eja fadia ba na me ye wo ja fadia ba na me ye I say wo dan na wasie no eno de wo dan na wasie no eno de wo ma dia
What I know was here no madia. And I'm saying at the side here. Me should be a proud to Boamina means what boy me to me financial cry also. What boy me financial cry. Mammy can some say, what boy me financial po. What about one minute also with I was seeing your men come home, Madia. And I'm so Madia dear. And then me was a so it's a boamina means who be you financial po mammy. Who you financial po mammy? Anna. Tam Basuna, wale me obi ba kachira wo say na yire ne me na ka me wokunu na afa wo kwa ya be ho ade ba busu afo age ye na wo so no me tra 5 years ni no na me yale ya kra na say ni me yale ya mba kumasi ampo 4 years ni me yale ya kra na me ba kumasi an 4 years ni wo so no me tra ya no 5 years ni na say wo no me tra ya no afi da me yale ya nya sa wo say wo no me tra ya no afi da me yale ye and some are can ba kukura ani na kanu kura na nya we na wo be kan ade atete wo and some are can ba kukura ni we wo and some ba kukura ni we wo ba kukura ni we wo wa some ba kukura ni we wo bro no o ma me no mu twa nyina wo what is some asama wo kan ni brogoro bra no ho won tu kwai wu twa brogo ma me tia wo ka wu twa brogo me tia wo ka financial kura me yi ya no ensu to ya na me yare ni nyina abubu asai me betra wo nchai wo ba kwa homa 10 cedis wu didi ara pa didi anwumire wo ba akwa homa 10 cedis wu didi ara pa didi anwumire before so sika nyina wo hye no wo didi ara pa me aboa tesa wo force sika nyina before so sika nyina wo hye no wo hye force sika nyina wo wa yi me no ma de agu nsuom bode ba na me de ayawo ya wa yi me no ma agu nsuom me ba yale na me no wasam me ba yale no na me no wasam afere wusi me kura me wa na me nya no me nya me kura na akwaya me ho ade abuchuafo age ye obi a me tia wale yase no na asa akwaya me ho ade me abuchuafo age ye wanka sa hu asama a wonka wa hu asama a wonka hu asama a wonka wa sama a wonka nyina ba kokura anim ye otwa eye ye odi ni twa aburago no ho won tu kwai ye odi ni twa aburago na ya metima afere obi ho na ya afere no utwa me tua moka brogo na twa me tua moka financial am ko yi ya na da na mentimi afa nuru ba bia na me yale ye na nsu abubu ni nyina ato agu me ba fa woro so wasi wuda awie etu da na wasi ni de wo ma de anya me de eti samwa prato me ma amoa me eti brogo no so ana wutwa no na age mi sika brogo no woji mi sika brogo no woji mi sika ube yimi no amagu me dia me nka se me hia wo so mi sika ha fia da na ama me na me be yimi no amagu gum wo me na me te da mo wo me na me nti abontene na me nti jale wa yimi no amagu e jare te se obi a wawuo eja dum ne phone no akati ni se si edum no na wo hia eja na ne be ma bi na wo ho media me ba ma kropo a wo ka da bi wo hia na no obi ani ho me hia na me ni pa ko da ja ba 3 years na me ni pa da ja ba 3 years na wo hia eja na de asem na o ka fa sa ni pa no de kire eja me wa no na me wo ho no mo na obaka kire me say ayi wani mesi ni ekọ me protoro so no ayi eno kuda mpo no nya me ho ade o satam no kuda na me na onya mpo nya me ho ade be bi be ka kire ne sa na yire ne minti wonya me ma no ano ase ne wani me akọ na busua ayi me busuafo nka me kọ ye no nka me mu okura nka me wo fa no mbo na mane nti ono de onte hwe satam no nya wo ho ade no nya me ho ade na won se je kan wo se wo yare ni mu no ono ne kọ ba bia de obehu abeka bia no ntie obo nkwa ba bia ba me nkwa ba bia na sori wi a wokọ no na sori na wokọ no ono ase wo ye no ho sofo ho no ono ano sori ano ne na sori fo no na wo mu ba fie just say sofo kan ho ono as na so ye sofo maame sofo maame kone asori ura no wani ho ntisi ono otu kwan a na ono na asa ye de na so ye caretaker enti wo amuna ya no ono wo mo ba ho e ba bobo mpa ye mame won kwa ba bia me ka hwen oso kunu dada na tretin no so obekunu waje na yire obekunu eno so wonka nkire wo da won ka da na sato na se na ka sa abra na na senka na oja me na akwa ye me wade so obi abeka kire wo se na yire ne me a arenti na
wo kwa no akwaya me ho ade wo kwaya me ho ade so busua ni bi anka jero say mi wo kunu wo ye ho ade chen ansa na yare ne ba edi be 6 years nti yare ne ba from day 1 e de be pem na ya wo de call ba bi kwa pa yare hye no ni nyina wanhwe wo men ana me chira sa na wo say just wa boka pa nti na mi bisa we no boa mama from puma boa ya kwa ba bi o se me dem nisco so we skari am na wo be ko ene sa said sika pa wo we skari am na wo be ko so he na ni skari e ja ko sa no ye wa moka na so moka bia se de wa moka bia e bia hospital ana me ko hospital dia ene no am skara me de ko hospital yes ara busum biara wo mamba hospital de busum bia me ko ti busum bi otimi ma sen e bia 3 million 2 million e bi kura me ko enro na ye be twere amam na me de ba wo nto na bia me de amam me ba ko na ye den akwa akoto amam oh nti ano pa de me yale ye de o mo aka bia na eja pia se oyiri wusu ni na jaya kwa be no mafa so ejaye wa bebo papa mo wa bebo kwadu bia kire papa mo se e bia akone oya de ba ku mienu bi me mpenti no me ni jaware watimi ni na busuafo aba wo busuafi won ka hwes se me yale am wo kuma se am wo fafra me se wo de nsa ba ma wo ma pam no se na oba yare aba ma wo tam nsa de ko na busuafie se papa me yare da yare hwe wo ba fa me na me yare ka ba fa me wo ba kwa homa 10 series wo di mprenu ade na ona ye de adwuma na mi twa force di wo force sika na ade ahwe na obroni eno a because obi oba kwa homa 10 series a day de da na ate asema ne ye ho ade say me fa ne say me hu say de mi sinkampo say me fa ne say wo se ne yilawu wo no nkwa na tie wo pede yi wo fra adwuma ba na didie mu kra ya de ne ana wa ya me si weke wo da nya etisa de awale de say me nkwanhwe na me kwa ya ne na ja me hu say sa na tie ne ni penso ma na kwa ya me hu ade ya na da mo twempena na obo akwa homa mpra twe ni mu na obo mpra twe ne de say eto da akwa no ana ko di dwa no adi dwa de bere me ye no de aba aha na wo wale me wie de oni dwa ma aha after election no campaign after election no campaign ti wa campaign de awi ni awie eti wawie de ase wo ma 10 na nti se odi dwa ne ba no san de sika kan ho ana o sika bi anka empra twi ni mu no eto da akwa dwa na obeba no eno ma bebere na me amasa atota enso na wa wato asoso but still aware na eno ana na ye ofe na o abuse physically wo bo wana pacho de ene de o mo oda oni di wa tem nye hwe atomudie de ene oje ene de ene ape ya no ape to obate eja pietie wodum ne phone na e den a wotie show no de na apafi no to ne nkra na me de me se wan ha efie 9 da ma me na me no ma na ode agujare no me nkotwe ma ade mfa megum efie na dan de hi bi chimba ho single room de ka mo wani mere na ka asam ne kire no mo wani mere na kire de a wo pe na ye nkwa eja pia ho me pa cha okay sisi ade amitimu no enfie menu bi o mo jeme ye ka de say 50 say 50 na me obisa me say say ma me no na to day mo me dey hu rent a utia how many rooms I chimba one na say single room single room no enfie mienu bi aje o say 5,000 na say 50 million we sure say sanity because ye keka bom na yetimi gisika ni free aja pia ho na otua ma otena mu na fei empanifo say aware gunkro na kwan a wo fa so ehu kwan to udom a wona na busua eba wabusua fie eba ya wo ho ade no sa kwan na na so fa so beja wa wade etimba betena se na mabonkro na magu aware no wode ne nsa be ma no aka amamre mu enye be ma na ja wo ba wode ne nsa bre no oba na de nsa kone etena se gu awade ni wi a yetu nsa gu so na be ma wasum oba sum sika oba isi wo mpe di ohia no so be ha dan de ama no eno na eden wo so ya sofo eja pia wo so ya sofo eti wo wasofo die mu no se obi eto sa mani hunu we mu na so de na semba be dan wa say ya ma me na ka bibi say ya so so ba buru owuo mu I say de ade ahokire mu yale mu adamu ye wedding ya because efie de so se me ka wa me ne ye bibi na se mo ye efie na mo sa kwa asore dem na mo koye blessing kan ho asore ben
continuation eba ya no de akoto continuation sofo anim okay sofo no kra no isira wala se de ya ma no transfer se sofo foforo o ya se tetu atetuem nti se continuation sofo na wo shira aware no so woni ho no ma foforo aba ba ko bi kra aka ho ne yakoye eba asa no papa no frɛ no o frɛ na onko nti asori ben na sofo ni ho a ogina mu ma sofo no o frɛ na onko so no uya se ebo asikrobu e frɛ obonko bi born again ene so unya du ne so bi sasa akora nyame asɔre da na ene akora obe sofo ni din de akora nyame na se waja continuation asɔre no ode okoye kokoye wo ho ade wajai eno dia me na mekɔ nti ho no kokoye wo ho ade na ɔno ankasa sofo pani na wotu kwan ya na se woni wa ogina mu ma no wo de akoto nanim oni wa ba asa woni ni ya wotu kwa wa buchi ti emle bi kura aboda na me yale wo ebo aso no sofo no ba ye no wono ankasa kura ye dai e ba be hwe me wono sofo no ba be hwe me efiro na sofo no ko e ba sa abre na onyan hye ne niema na se no onyan hye eti se sorry mpanimfo wo ho wono ankasa na busua kura no wo busuafo atimi akọ mo nkyɛn se de mo ba no wo ye me de hye nie eti me ba betie so wontimi nware na won fa mamre kwan so no mra meja no obusuafo tu sa na mo no sa ne wo fa na wo ne ba gi awale no ne wo fa na ye ne kana ye dei ba mo ade munya nko ne fie ye nimu no na ne wo fa no so ne ka ho a wo ne ba ye no ne nti che se na wo fa utimi di wo fa ase anim wo kura de emfa ne so wo fa ase so a wo de wani afi na wo be ma na oton sa de eja wo ba wo na kire ne sa be ma ton sa de ko ja wo ba enti eja pia duro ye sa wo so wo mpa wo yire no a kwanya ofa so hu kwan ko ni fie ekose ne pe eye ne ho ade no fa sa kwan na so na no abusuafo mo nya de se na mo ya ma akan amamre ne ye ya to atwe ne dodo panima ni mu de pania wani afiri sei wo ton sa de akogya wo ba wo mpe na afa ne kwa aware asa be enya force anama mo force no da bi enya force magu na wie enya na mbegu no ti sa wo mpe na fa no kwa na abusua na mo ntena si mo nkuro enwu awade ne na je won sa oso wo mpe sum sika na me share rent a wo kan kura de akabo mu a ebe 100 million fie na yun so sin fie mienu bia na 50 million 5000 no enti 4 years ne be 10000 we dey say kokosika na da na mpe sum sika mi bi so asemo ma me woti afidie so ntimi sro kente no ho na kasa ma me e de enti na wo mpe esum sika say pa cho obeka say me kan kuro obeka say won fa mame nti obeka so won fa mame ana me so me kuro na me hia ni sum sika mate ma me da se nti ya be hwe ja pia ese ya hwe na ma me ne de wo hia no wo de na de ma ne tentem na otimi eto na dwuma so nti ma me ya beto aso wo ja pia dum ne phone no nti wo de ya beto aso wo honom ma me nko Facebook ho no mo ko Facebook a adofo no egina mu e wo live no so Evelyn Obi ya ma me twen me na doctor antena se ma me ma fi ahwe no na on sorry na doctor antena se mame Evelyn Obi ya Susanna Ababio Megida Ibrahim Akuya Afra Kuma ejina mu ewo ho life changer Rama Mayborn Kamasa Doris ewo ho Kwakuya Boa nsusu ejina Felicia Aboajewa onso owo ho nomo na Hasty Banks ejina mu Akuya Afra Kuma medikan abodin no Power Heba spiritual ojinam ewo Facebook wona na kuya enso ka ho na mbacho Facebook no mu amugina so nyina edam ase samaje brema menkona menkope grow fine koko mujadro do ka kwa aba ya mini aba bacho se bibia boko die na me nshira ne adwuma pa wo bo amen twa yetum yo mayanchi ya oni watiefo sabre Dr. Grow Fine Trance ya Trance ya America kre bi meet dupe fati wo pomden ho asem Grow Fine mujadro a yidi koko ni adre friend zaito xyloides ena afra ye mojadre enti ama obi obanum bia nya adanse pa e wadre ho obi se menum Grow Fine no ne mani so breme ena nyame adom agyan na me ye adwuma wa wiaso da bia me di hospital akoniaba menum Grow Fine mojadre no ene ni nyina atwam mi wo ho anam akoma na eba mi periperi menum Grow Fine mojadre no nyame adom sa periperi no mi ntibiem enkane no na me nsa ne me na ye titiriti na me free say anansi na doctor krechere say enye anansi yarebone
ampa menum grofa magedro no men sade me night treaty no men tibie enkane no madanyane anopa na maposo nyina ye meya asekromfo a yabo no menum grofa magedro no saa ho yaw no ene men tibie enkane ni dura najo a mintimi na memini kotoa ma mina betoa menum grofa magedro no ene anopa gisi benyane me ansan masore num grofa magedro no se de be ya bibia be fine ye maaminum ye nananum ne yesi ye toase atwea be sisi ye num grofa magedro no ene saa ho yaw no ye ntibie enkane no aduane siwo midim sabe wo mitimi ni ene yame adom menum grofa magedro no menum midi esa agintumu num grofa magedro no se de be ya be bibia aye fine na die ne abetwa to a ene grofa be bia be fa bia ye nua manum fa ye ni agro ye menstrual disorders yenum grofa magedro no ye mesisa na ma emfie du ena aba bedro die emfie num na ma ye na nyame adom aba die ba na yi clot die ba na yeti yaw die ba na yeti pain ene nya bibia nyame adom bibia atwa mpompo na eboy na epai ebomi na epai menum grofa magedro no ene ni gina ahweti enkane no medware wi a na me de afi dweme ho nyame adom ene mentibie enye krofa na menum se atenka wo wiase menum grofa magedro no akohwe batenka aba ntima se atenka ede eno ti se wotie radio no age number no saa na wohwe TV no afa phone ne twa me fra TV no wokọ drastar wa ambre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ene komo na ebedini fa namnes wo ho na wonsa ene na yo tititi ede na ekofa eba a doctor for chere say ansa na be wonsa wonsa ana ona yo tititi no na cholesterol srade boni we raw system no 15 to 20 years enti wono anete eno nti ho yare na friend silent killers ede wo kwa aboko onugro fa magedro no se de bebeboa ayi saa srade we afri nipadua no ifise saa srade we edoso wo nipadua no na fum ewura entire friend actually mu a edi yare bebre na eba yare edi kan eba e friend low density lipoprotein de kira ne se wontire no emu asisi ema omogya ne ntimi ni afurusane yie emogya no ekoboko ehesa eyohaw ntimre bia no se de nyankopon ye akoma ne se onipa dasani mogya ohia ne de no oso otimi pompe ma enti bema oba wa hoodin ewo bia no akoma no wage o pompe enu ti da bema wa hoodin ekofom enya obema no emu ahoodin na asa ana bema ne na ewu na emom emu ahoodin no na akoma no age edi pompe ni pedua no enti ti aye press up mienu a na wote so ngofa magedro no se de bebeboa ayi saa srade afi nipadua no eno nti na onante kakra bi no akoma na ebo periperi de kira ne se umogya no nipadua ne hia pompe onya bi na de pressure to akoma no so ngofa magedro no se de bebeboa na srade ne medida ntini no efise srade de dida ntini mu a eno so aye yarekase efe no atherosclerosis e basa man framanuro na friend oxygen no enuru wadwene mu ntem se oxygen enu wadwene mu ntem a de koba ne se wadwene cells no stati se ewu ti de so wano so wadwene ewu a na wano chia unsa dompe mu yinso ntimi mpega pressure ntimi kwa na abo wani so yese pressure beda wani so nugo fa magedro no obi se otia fom a ase watia fom so nugo fa magedro no obi de oda na adwo a osi aso jagu ne nase hyehye no nugo fa magedro no obi trafa akoche na ogina fa akoche na ne nase pejabija nugo fa magedro no obi sidin trash ase nani eyi atofom nugo fa magedro no yesa edwo how bebre na bebrel se de eka no saa yare a hu ne saa ne betimi de yare kase e friend stroke abrel efise a doctor for chere se omu a omunya pressure no emu 80% omu di saneba stroke saa pressure for isu no omu nsa ene omu na ayom titriti no tinugo fa magedro no se de bebeboa ama oni padua no aye kama enye sa doctor be hospital doctor be ka show sa de bi wo mu ye friend sodium e kosro nti afedi anchini meni biem cholesterol level ne kosro anwa na munu manwi biem sugar level na adoso nti afedi meni asichire biem enye sa ne de wo how abrel wo hwe mema no a saa yare ba so a ema o mema sem kofom nugrofa magedro no se de bebe yi sa o how we nyina afedi paduanum ama oni paduan aye kama yade yin akase ekoko na ye adre nti adre aye adro sonko wo hona so ani su brew akoma bo periperi unsa no na yo tititi waposo nyina ya wo ya aduane si wo ntimi ne di dura na dura wo ntimi na nugrofa magedro no
Yenu ma no menses no de emma de ba entwa de ba ya wom de ba eyi clot empompon ebo na epai numgo fa magedro no ebo tirimu a ediwo na eba udware wie na de afin dwi ho a numgo fa magedro no saa na yo ba ana bema na atinka oni bia hwe grofa magedro no ye wonuane no grofa mu efen anti aging properties me bia numgo fa no a e ma luku young ma luku fefefe e ma onyiri kama ma wanyini na bra wo bra sashi so udi so humfa so se de bia e ba ye ka no sabre ya wodi ahoden e pesika no e ma ne ntomre bi na afi onsa de sika no ekopa ahoden nugo fa magedro no no anhwe ye beto ba bi eto adro bia obenya bia to se ye pharmacy herbal drugstores over the counters obenya grofa magedro no bia to enti e ba be kire ba bia obenya adro no bia to asante region ha de ba bia eto adro bia obenya bi se ye pharmacy drugstore herbal ya kasa so wakasa enam eto adro no ushia kana no atobi Name so on crime amsra ko kan shi drug lane kinso keba tinatet na naboache angel ruta repash obenyabi ashama ekus pharmacy house of drug widama obenya grow from magedro no in kokko hillside anti akobam ana Christ is the answer obenyabi sana hillside on a friend Isaac drugstore obenyabi Koforidua Gabson Pharmacy ubenya grow from magedro no Sunyai Kapeba Mose ana Green Light grow from ho Tachimai Abidro Depot wa himfie opposite Brekum Dr. Clement wo main station ho ubenyabi Takwade Prisia o wasa Abidro fie ubenya grow from magedro no Takrade AA Mensa grow from ho ubenyabi Elibo Odalo grow from ho Cape Coast Boachi ansa ana pena ubenya grow from magedro no Mankasib Associate Station therefore ubenyabi Winiba Busarade Heba wa obroni ana 1000 pharmacy tamale opike gombila Asante region had so up 1000 curtains ko PFA pharmacy or Tafuni road baby eto adrobia say pharmacy heba drugstore isro go famagedro no na hu sa wonsa ana unaye otititia menka say ananse yare bone ene ewura nipaduanum go famagedro no ankomo bia wo bia problem bia wo bia frɛ number no ne yedi hu nkomo efise hamre no aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. Nyameka obi a ho dasane yebeba ne abetoa adesuane so doc ye da say abusia grow fine koko mogedro na wote ho enkomobo no mede me next case no na eto aso kojak farmer wose odi kojak P kojak F any kojak charcoal toothpaste e dia ba etu pe aposin papa e dia twiusia eye kojak range of products wo mo na ebo oral care no wo dia ba ebo Ghana 4.2% ho ye den entokron ketenkete na ebo no bo no wo sinimu na pese nyina tuetua na nkwankofa o how amrewa eye koja kuwia no ape procode no uti na epai wa ohwinimu sone nsuo we ye pani abofrade enso so ewo honom ba bi eton aduro bia wonsa be ka kojak ne procode no ene paste ni nyina bi na wato na opedodo atu aton so afo ani kiremu ewo Accra o kan shi dragle ne ho na kojak farmer aso ye kese no ewo wodo ani kiremu ewo Kumasi anso so Central Market be Roman Hill eho na water crade Cape Coast Ghana fananyina no kojak eniama pano ebi ewo ho no ma me na tisen ami adumo ma anopai ma anopai de boko na mpacho femi Kate 2021 na mene abrante bi sha ye fe no David Donko edin adodo na adi nim ye chief na ye shia ye no wa ma ya ntna ncha nche da hu ye hu ti within be 2 months e no koka kire me ma mene papa so person ware me ntina me ka se obi a ye shia ye nche ya wodi aware asemu baidie embo ntima ye hu ye ho kakra wa ante ase na okacha me papa na papa so frɛ me no se oba de se o se oba de be ma ene obetwe mpra ne se obeware o no nka me ma ne enye me ho ade na nu na nimonyam hyewum nti me papa so kɔ boy sofo amane e ma ye cancel ye court ko ye papers nya ade be ebe ka be 2 weeks amaya ware ne ye sofo ni be free mu nti na ware no ye ntimi anye wedding ye fie de ye ware wie ye be 6 months time na menyemo ye nti menyemo ya me kwakwo no menyemo ye no ye quarantine dan wo bo asente ho na memete ye tena ho no ma aka be 2 months amama wo no na me ka kire ne se me pese me nko me maame ho na me maame enhwe me na me woda me ka ye no osi da bi ono ne maame wo ho nti no be ma ne maame ahwe me
ɛna me si da bi nti ɛno na kwaye akasakasa kakra nti aka be 2 weeks amama wo no ɛna me ame frɛ me maame na me maame baaye nti me maame behwɛ me maame tam sonye maame kwaye na wo ne mu kwaye den nti omo ye me operation ni wie ye no first operation ni de no wo honom otua me hospital bills ehwe me ye ba fie no 3 days time no mu yi ye ba fie no minya be 1 week no mafu asan ye kese te said de na menyim na nti yesan call back to hospital ye call back to hospital on ye do hospital honom no omo se operation no mo ye no ma anye ni yi nti program about nti so mo san ye me biem nti omo san ye second one afi second one ni do so ne mo aye den be ma ne mba ho mehwe me biem onfi mi biem wagya me hospital ho nti me maame ne me papa e na no mo hwe me ye second operation ni wie ye no omo yi mi maame ko fie still na operation na anye yie nti me san ekoye third one me ye third one wie ni nyina no mba honom o mehwe me onfi me nti me maame na age akra no na o hwe me e na me papa me hospital bills na papa na etu omo di mecha no mo hwe me nti me ye sa operation ni nyina wie ye na papa say oboase wona ameti no me nko na me wo ho omo ntimi enja me wo ho no mo nko nti no mo de me bekọ dade so ho no bebia na yete no makwa akohwe me kakra ye kọ ya ye du ho no beye a man time ene ye da ba ako efreye o frey me no ka cha me say me hote obisam say me hote say na me say me ho ye no say edi nti na woni be ma aware a enche ye mo si dan na wahwe ama be ma na ba beton dan no ena msi mi nim ho hwe enti na ho ka ye no me ye mo hwe me because a dan no ma bread dan no ho nante dan no ho sa me nyim fiti day 1 ena na me di twa kwan kwa dan no ho time ama nkwa dan no ho ye ka be mi 2 months ama ma wo no na me jai sa me kwa site ho no enti na ada ne ka kire me no na me nji ndi di o ka ye no enti be ye a man time ena me call baby a me kru ne wo no ye rent dan bi odade so na me call ho no me du ho no man hwe ne se me ba me du ho na me bomu ena oyi ni to hu se me an wan kasa no san na chiko inside nti me the force ra dem ho me ra ho no na ga obi da ye bed no so ena ono ne ti akonwem nti me hu sa no man kasa ohun sa no de girl no opia ga na ti ko share ye washroom e wo ho no na oloke ye na me ka chen sa de nti na o de na akwakwhye washroom ade manya hu na wie na ma warrior pictures na bi nsi dem ho na ya warrior pictures a dem ho no but ode ni nyina asiesie nti ho no girl ne hye washroom ho no na me ni di nkom na me senti chief sa na osubantie me yare me da hospital ho no wagya me ho akwakofa oba foforo na mate se yese dan no waton me kaya information fi onko dan no maton me sika hin de wom na me se sa nti na tese wo bompai se mewu na fa etimini ni yi so odem ho no sa me tena dem obe 4 hours na girl ni hye washroom ho no nti ho na me se fi raso a me kakraka bisi e form ho no na me kwana me ka se ada message no odene nuama aba mi bie bag no sa me nuama na ewo wa drop ni mu no na wasesa e de agu fi raso anu no de esi na girl ni girl ni nuama ewo wardrobe ni adada na single room mpacho okay yeah rent single room odade so ene ye san rent 2 bedroom apartment wo oboase nti na say yeti baabi mi places okay mpacho nti ho no mi hu se wa park me nuama ne sa na ho de mi bufuye nti ofre ne na fufuo bi no mo ne mbe kasa ya na mi pie ko ye ada obufuye de na wo ye manya hwe be na se eye me nwanwa so ye sa na me ka che ne so wo hu nyansa se na eye insult na oka na maka na mso wo hunya sasesa manua magu afira so amemu a ade na me nchanse esi ho no de one ne girl no o ma girl ni fa bimba na no de one pack esi ho no no de o ma girl na yusu ye aduane takoye kasakasa bebre e na me de koye itimi du ye no na me ka che me papa say boy no mate se waton dan na me koya me bisa ne nsam o keka nyina a kire se waton dan no e na ka me ni di nkan toy sa ka no me e na me kosan ni sika ewo commercial bank edema na danfo ba ko ye fe ne Paul e no ba akra e kokoto sa aka no enti waton sa aka no time na me da hospital na ase ade a me ne netina ya ye no waton bibia e bia na car no so oton so de show ya de ana da bi me da hospital na yo no tua me hospital bill me first operation e no tua ye tu na kan papa na tua ye aden enti
Say woni nanyin sen ya wo pon a edisa wo hawo ne baaye eti adenti na ono na oye wukunu no wan tua sa hospital bills na wo papa mumu ne tua edenti a say onim se mewu because me so bet say ye me ye tantan to no ono oni hope bia say mesan ababi na wo papa nso emisa no ade oye capable nti no me papa friend phone so a omba o friend na o say na me kwa site na me ko bush na say ni say omba omfi na me so sa time no me phone kra me ntimi nyusu nti no na me hwe no me dia me mpa ya na me bon sa me ho beto me nti ma me ba ye no ase se na ade ne ko no emboa me na me ka kire me papa se ade me ne boy na ye nyina no waton hwi ni hobi na me so no on hwe me na ye free hospital wo ba ye no ye nya be ye 4 months me ho ye den kakra me friend say me pese ye ntu akra ni because onyi ye ntu akra ni na ase asori bi kra ye nko ni nyina bi wa anya ntimi ankasa na me didin satana kwa nya sen no we nya be ye 4-5 months mu ho no dabi me your operation bi na ye be 4 months go me di be 4 months to hospital ntimi we nya be ye 7 to 8 months yantu akra ni din ntimi ankasa na me ma me papa din na me kra me ka say on sha akra no me papa na e sha akra ni ntino me mfa edin ni din donko no ento akra no ntime de akra no me ma akra ni din na me papa din eden e ka ho ma akra no ye koye na ase asori ye bibia wansi hono ntime ka chen papa me dwe ho na me ntia se papa so ka ye mfa manya me na ye be frɛ o mo taware na chi ada opo ye so for na o ye pesa o de na oda Pentecost okay enti omudi nkan frɛ omo taware na chi no ye frɛ be 3 times omo mba later no na ne papa ba ko ye sofo o gina ema be ma no obaye nti obaye na me papa da ma ne bo no se o hwese na de ne ko na embo asisi ano sani obe ware me ana metinu me nti sa bi nti sesi abo ni ntimi nka se ya ye operation me ensa no obeja me esi ho ebra japade amene ne ye enso no waton nti no onye den onti ase nti papa eni ni din nkombo papa ne so ye sofo na papa kra kan se one ne ba ne nkasa sa ware no on ware bioma onka na obeja ma ware papa ne se ono e sofo ongu aware nti no okono akogbabu safo na amane obesen aba mini se ne no beba dia nyame nko anani ebebe no kan se wo kwa aba no time na me wo ho no ma me koto ne se edi besen ma me fan se be 1.5 year ni ti 1.5 year no okogbo amane aba wamba bi ye fre be ma no so abe ma ne mba nti na so obi ayi nani me kobo me bo me papa mane obo ye presade na elders na mane se na e kofa maware no obi aka se fama nyame nti me hwa ade no emboa me na me siw abrante no nti me siw no so no ye call court first day no me hwese na ade ne ye na en favor me because owosika obetimi aye de opeso ye ba fe du be me fe me lawyer kra onfa ye mfre case no na me amesa call back se me na me de masem bai mu ntwa mu mame because sika kra me de be kwa kofa lawyer na se sika no metimi de ahwa kra no nti onye do mu ntwa mitimi mu ye asem ne efi court ho no o de sa krata ne bai me patron ye cheme ho krata e kire se ye yi asem ne fi court because ye asem o court ayen ka bi se onim se anhyehyɛ ye no asem o court ayen ka bi enti no we e new to me so ma me hwe paper na answer. All right, okay. Or say notice of discontinuance. Nti ya chop date no October 2024, right? And na ukokoyi enti ayisi munchwa mfanto so in the Circuit Court of Justice, Western North Region, Bodi. Mo it was a free court. And to say please take note that plaintiff wholly discontinues this instant suit with liberty to reapply. And to a year free court, Muncham Fantoso, Nanya dance na contempt and chime, Mamma to us. And say, me ye free court no, not me Hessen at least or beba because my friend says, Sakwananya 1.5 year was starting school all call, be a fan by us and found. It's me shard in a emboa me, it's me call boase back, me who told me no. Ma wo se wa yi na niama me se se oni oba foforo na tinti me kwa sa me kwa kofa me nam omo frɛ me se rent a na yewu me dan yewu no rent na aso enti ne me yi ya nuama me kodu honom no
Oma yizi me menuama ni nyina de akogu store bim. Chese ayeska. Eno ne de obo ase dan no. Me pa chon. Na de na awarefo mo te obo ase site baby foforo de ntia. Se o dade so honum na ho na oye adwuma, ho na ne site wo oye adwuma. Na ho ne ye hia ye bo obo ase honum me kra na aware ne na de me call ho. Because o se na busuafo. Ho na ofiri. Ewo ho. Mpa chon. Ofiri obo ase ho a. Mpa chon ho no te. Okay. Enti me call se me kwa kofa menuam me call ye no. Na chese nuama ehia omu wo mu no. Omayi washing machine, TV, AC, BBA, omafa. But me nuama ne de me chese I scattered na me kokọ society. Me society no. Me fan se nuama me ne kwatena ye to ya me fa kan ho ye yempa. Ye bed ni ya konya 2-in-1 ba ko ne TV 32 inches ba ko na me fa kan me nchanse ne me ntare ho na me de call Accra. It's me friend na me ka akra ni school ne chance akwana nya 1.5 me pese onko school ntem me ka ya no se mi nko pe school besinde me friend ho asem bia na ko pe school no na pa mesani scam on ka ho hwe emfa no ho waji ne na ma bia. Tisa akwana nya sen mpacho wo 2 years so if you onko school no wa start school papa mo de na ko school wo me ma me mo ho into wa start school enti ma me hwa ya mboa me ntimi ebro operation wo be fam no na ka ayi mo operation an ka bia wa me fam enti no ejapade a wo ho no on fam che fam me no me pese ombra ne yentina se won hia me kwan so keke enye mpra ne etwen yen de 5 months impo ene ye ware na de na yen tentem sa ma so onim ne entia ade di entia because we hia bema na wunim ne dada na minim ni ba bia we hia no we ye hia wo sua boy galamse ewia site na on so koye gala Dabi me papa wo fie wo honum so mo site wo bem say o mo betwam mo wede ne na da TV ne so no Mr and Mrs Donko hwe ne fe okita wine blue ede ma oba kama etidie ne besie mo ware no mo ye no ofie nko ana se mo kosinsan wa ban mu ma ade ne say ye de kokot na ekosinsan ye no o mo ye cancel we o mo share date na aka be 2 weeks ama ye wedding no e na ye pastor no ye cancel ni free mu e na ye orders ne say so for free mu enti no ye ntimi nsan gina so nye de anya wedding no date na ben enti no ye fa wedding ne nto ne ye nya fie de kakra na after that no ye prepare na ye wedding so for ba na ya ye wedding nti ama at that time no ya anya yes am anko sinsan ya anko sinsan wa uni asa we de also atedodo me pa cho wa ware foforo wa yo ba foforo ho ade wa yo ba foforo ho ade onjae me oh girl na okoto no dem wo na ani ana so ba foforo we ya ba foforo oni atete wu girl no kafra oye we ho ade da ben o te ne da ben mensu ha god emema ne ma cheza menka se mema nko o emema ne ma da ben Mrs. Mr. me from Mrs. Still ya Mrs. onyanya wa ware da ben no yo ba foforo ho ade me fa se be 3 months 3 months ni na te se wa yo ba ho ade abra won kan bibia nkyere o wanya nye ne nsa ontimi nkasa mame woba ni nti no kan wakoma to ye mame wate ene sebi oba tan wa akura wote ase hwe oba nete sen na ubenya yare afesi ka esa o papa mo de hwe oba ne mawo no no mo san de sika na etonro e de tue BP nro kane ade so wate ase eti kan wakoma to ye mame wate ema bibia nsha wo so ema bibia se de ne usu no aware na na se fie na waton no ma me pese ombra ne yentna se ne ngwa aware no no nja me kwan afi efie na me ya to cars mi wo hia no to asase no me hia no to asase me ne ko pa asase no ene ye toy me kra na mpo bi mo ko da asase ne so nti dan ne da ho dan ni nie pa twan enti no asase no toy no de udin ko so bi asase ne ye toy no papa na ye to wo no no paper na de ma ye na no kwa ne paper wo ho no nti no that time na me sa paper na de ma mo na ye paper ben ya paper bi and ni wo so benye land no paper anka se de di adanse se ya to indenture mpa chwan no kwa ye ba ko pe no kwa na indenture no udin wo so da bi ono no kwa ni din na wo sa paper no so ma menhwe e wa bonten ho isi mba cho mo mehwe na mo nkoyi sa paper no so mreme eno de na ono kwa ni din na kwa paper no so se na ma ware ana ade ne se enka eno de na ya to no mo de mai ti na de ne se enka mewu a
ye de akra ni din no ebe ye papers ankasa because na me person no di ni din na me di mi din enti sa na plan na ye na ma mba full name ye saying Kate Agude and ono so de saying David Donko I think David Donko and Kate Agude and I the best so enko yese bia David Donko nko ana se Kate Agude nko a ya wo end can no better as Mr and Mrs there go bia timi ya Mrs etu odin obi adi timi kwakrata so nti se sabio eba ne mamu a eni kwa se ba akopedin na kwaso ese mu mienu nyina mudin kwaso eti edu time a eba ne beba mu amo sesa no na masesa mu nyina mudin afri so de mo ba ne din ahye so eti ba ne se no no nko ani din na ko pepa ne so ono na kwaye ya na se na wo ho ono na kwaye ono nko a ye tua wie no na ye di nkan tua half it's na ka half payment so de kwa ma no ba no de sa pepa ne ba sata na maware boso me sen passion ya worry be 7 months 7 months nti afi na mo be sha say foundation enter your property acquired within the marriage enye property a we year before marriage no waka say won kwa wo fa chira kwa akoto nipa no atofie no ahia no me ko ho no me ho to me wie ye no me ko no msema mentanta kam because operation me ensa ma ya to aso sa eti me ho to me kakra no e na me fa achire e ko ye me ko ye kra ma nkoto no ba me ko to mesin ni fofra na oye adwuma wo na me bisa ne say dan we ho na toye e no si nipa na toye wo ho na mimi kru na ton no waton oton ni 4.6 billion ama watua ne ka wi o kan so oton ne breben o kan year kro 2023 e no oton na me da hospital yo operation na no ton ye into kan na me so kan kire ne boss no ye adwuma ma ne se dan no e bia wa anya investigation amfa ho e dan ne nya papa ne nko ade nya chief nko ade a e ye me ne no na tenaye e na dan ne baaye intimenti asese e de ntina akoto dan no ba be to dan no na papers ben na chief e de ma no e wo dan no ho e dia dan asese dan no problem bi ani hu no bisa dan no ho asema so no to de intime me kai no wa ton awi age hu sika ntime twa so e wo honom na me de koye intima de ehia me ne se omra ne yentina ase because yentina ase obaji mi fifie yentina ase ngu aware no ne ngu aware na me fa ne nsamma no nja me kwan afen so no e kwan no ba beja no nja me kwan ye sefata sesi awaye me ya wa o sha de na sefata me pe 100,000 nja me kwan ye se e fata afen so akra no onhye no because akra no aye se akra no ye wo ni 2 years ne mama ne papa ne hwa akra no bibia me ko catering school me caterer me ko rural school mu nyina me parents and omo take care of me take care of akra no na akra ni benyini no aba bebi so papa hasi nto me hwa akra no na say David you know oba yi kra na what problem a wo ba no so awa wo na ma wo na I see my friend ma me your friend phone na enko na oni producer di kan akasa ma me mo sa voice no tina na me bisa wo say wonya show say bia wo ton efie ne cars no e de hwe wo yade man pa so da bi me papa wo ho no papa na ma wo ha no betimi ne makasa me da hospital me papa hospital wo ho no hospital ne da so wo ho no ma bibia dia da me papa na etua ne ka me first operation and achieve etua ma me second and third nyina me ma me ne papa first operation no hwa wo boka be sen first operation no boka be 3,000 mate insurance ave cancer. Eleven casa baby. No. This is the all kind of show. The what be you know. Fancy the year of the away. All the one the year you know the damage money now for what I see here now. Yes, I want to buy you. I don't know I'm down and say my dad. There's no better, but the trust is better, much. There's no best. I hope now. I wish I'm for the answer the give for incident. The book of buyers and more best 7.5 million. And it's a come on, boy. And then I will wear your body away with my Bible or was it? But what you about to meet you, Pa? Anna, Mary, I don't
so to voice back. What kind of machine now? But to meet you, pa. I don't to voice back. I don't kind of machine now. But to meet you, pa. And I say, to the voice back. What kind of machine now? Ali. A car buying now. I was saying to me, I got to me down there a bit teachers. I can't have. I mean, it's going to be okay, my checker because nobody buys first car, small scale man buys first car, sky will be on. I don't put to diagram answer. No, I could teachers. I can. Until we push our 4 times, we are in a Miami amount. Oh, yeah, we are by a minimum sure what teacher cow hospital does. I say, Minister Government also, and I'll make you away. What you call was I make a court? Say, Minister, child of bombing, I could do it when I check court, say, they'll say, Minister, and then hospital does need now. Only 70 people here. My house on Bianca, a quarter times. It doesn't train a man back. 4 times in a month, I could use on the free court. Say, I'm going to on the cookie. Oko was a diamond renting meeting. Oko eat no man what the money nara at the car. And I got no baby. Mediska coffee, the Senis come over Fonso. Say, Bema now, Conyano, and Grana on it. On Penessa, Miss Roa, what is a make an overcurrent. Who block me now. Until the Senis come out from a crana and yellow. You know. So, the same, none of those as I know. So, anyway. Facha me answer me. A man is an ego cortinano. Oh, Obana, maybe could tease Capoya one day now. It's on. Oh, Panama, Josu. I do coy, no. I've never back you, no scar. At the Gatum, your brow, Burman, Red Brain, that damage. I mean, you say, say, after Mamma said, walk over me, come normally until you're still in Manamay and President of Oyema. Until Yadia or Banasabam or other wallet. How can Crown be got to talk of it never no mind, Mancasa or the Matanda Blue? Until my bed is zero. I cannot dumb wing down a white hoko, say, munition tea, and I'll call you. No first cow and have fun about it, yes, I can. The same in Lucas, I can't 1.5 billion. I wasn't really in Jackal. And see, who go in after the quarter and some Samina or Mukoya, some Satari, let the buyer say, or to be as on the record, a pussy cooker. I'm sorry. More, maybe we shall fall, no power of 1 more Java, no. I didn't see no my says I don't know young kind of whatever port that young kind of and to go to this away now from and to for guys with the and so I am from Kofi on smart some no Kofi or be fresh on this no Lawson FM 96.3 and also fresh or some no cover from so baby boy court. Let me say, court into court. Once with our Daruma, mean to a see. She said, what Daruma is a woman a giant, and now what I saw. I say, Jai, then better than almost say, on the buy, on to buy our cousin could be. Tavia, and no, and our call for the Passa, or just where you are. The person may tell them, so if you buy who was on some back be no children. And I'll buy a kind of simple say, oh, there be what's your name? Send a new thing I have thrown on the me the basis in here. And not to know, person make him be out, but no one said, say, not I'm not yet. Because won't you go for be by simple buy, I will say, a banner go for buy what I done a simple. Oh, that's the woman, the one doesn't take action now, move away.
And this I will say, Japan, Japan, that may minor, and I may the moon, and may Wale, and no moon, and I may the stars at the same time. This is I want us up at the same time as the tones of one other good you with Scott, Nacabayano. We are aware with him. This is other than I need to and to be done it so be done. This is 7.5 billion now, but now maybe 2 dance and to check them. The quiet from many Panacasa man is going to be, when that is going to be a better, because 5 months so. Send me a bit to me, it's going to have man back. They will look at Kana because Saturday when you come by Assassin. And see, Mr. David, I say a Japadiano. Is it a dano? What time? And I say, oh, Satamana, Satamana, or Cassa in freedom. Or say, Momo sounds to talk car, but also Cano, Tocano. But the Cano could see what I did, can first 50,000 on the hospital. I mean, yes, that. There's so much in America. I was angry. Okay. The Cano could give 50,000 on home. The Cano could see. Enti abrantie se car no waton edan no waton a untimi fa sem bia nyi hu ano waba woni ne netena se wuhia no na wunya nto car wuhia no na nya nto asase wunya nsi dan abrosan yesi woso waton ne se 4.6 billion 4.6 billion abrosan ya esi wonom emoso ne nko akra yesen emoso me hwekra ekwakoye euro tiles yi bia papa emoso ne nko akra yesen. It is also what on 4.6 billion. What on can I can home? What on one way at the 2 hour cannot just order a human away and a debut out the cat. Obia would cut me for Chile San Qualo or Bafofro. And come in with Bema with the car, what on tower Japadia, at the 2 hour one cano. And can you worry for friend see when you so? And Kakana would dinner, I don't know to ya. And son, what you are home. Walk us, I will see a car 1.5 billion be a son with ya. Why you not quite no one dear no? One first can a quack your ban one dear. And a galam say for our rear, a canisika mutuguno, and yes, Kakatoa. It is a what to fear now, it does say. Sika toy no better who because a property more acquire within the marriage. Now then a share amano. Now for Jana Wubunu Kwasia, I didn't say when you come up for no. And also I say what the 100,000. 1 billion no they come home. Nana kuma Tony yam na fi wade wonsa aware de bu pakọ na be hie difo to pakọ wo be hie difo wo kuni asa me hwe nanim tie ne kasa na wo so fi oboase wo ye hwe no ya kusasi ni ba oboase de okotena ho no keke nti okay na se on fi oboase wo ye kusasi ni a on fi oboase aho na otena keke wo hia ni nyina nanim so ye kusasi ni ma echire kra na me hu so ye kusasi ni nua ba mpo na ma me hu se sata na ma ware kusasi ni sata na ya ware. Na ushi ano so ye dey ni o ya santini. So ya santini nti ni din no kra no na mame hu so because ye fe ni David Donko. And so oya kusasi ni na mbisan se kusasi ni de ba ne se na ye fe o David Donko. Nti ni nua ba no kra me nyem yo betan che no mame hu se ni papa no de me kwa chia no kra na nya ne papa. Mame no be gina dia ware no kra nya ne mame. Na che se bibi e fa bo no bia ye ntoro owo ba mienu anka nkyere me so wo mba. Wow. Enti no na I say ni pa mene neti no minim ni pa mene neti by that time na you too late ya ware because I don't know happy so quick ya ndeti yet na within 2 months e no kwaka kire me papa na papa nso 2 months hye se be ma machia no woni minim no ade no wo rush be ya me ho ade tentem sa wo ye man hye ma ana elder benti ya se ntwempna me papa se ma on pem plan twen nti se wa ba se aware de nka ye woni papa pa wo wiase ne woni pa bone enu nti na ya na ye ka se courtship ye won pena twi bi wo ho a mo hwa mo ho ba se bi o mu nim pa so agro enu ne wo ho ana se if you no de beto papa mo anim se opese oye ho ade no na se kom ye background checks kakra ka cha me papa ne mama se ne mama ne papa ye sofo nti enu kra ye me papa de se me kwa asoli fie enso na nya na busuafo kra ne omo nya na busuafo ne papa wo slim. And you worry me now when she and papa and mamma. My biological father than the biological mother and a Michiano. Ushia mamma and a dear no kind. Oh, mamma no crampa rebel who in see a young one was me beside say chief. Baby, oh, my mate say, or the affiliate and me who ni mamma or my echo and mamma walk or her baby or mamma. That was slim. Kumasia Josso. A crab baby no mamma to whom baby or mamma see a yara walk a cake.
enso sika boy ne de ma sofo na omo begina jawale ni oti omo nchen no a odi ni din omo din ato ne ho so no eye nwanwa se o maame eti saati bia ni mu nso no ni okotena ne nchen wetimi ayi na wofo din afini so e de sankofo ni din ato ne ho so won se na se ni sister bi na ka che o se wo mba mi onu ni nua nkasa aware no no ne baabi wa mba bi a kire no no so sia no aware na ti amenyem kwanse na mi hu sa ni nua no ene ye fraud o because wasesa abusuafo enye na abusuafo na de aba ye ho ade a kire obisa no sada no afa na abusuafo ama ni bisa no wanka hwe wose se ebia okachem so wo mba mo nyintu na abusuafo ne papa no esom bosom ono so mpese obesom bosom nti waji ne ho na mse kwe na wudin donko ne kusase ni de ye de fe donko wose ni papa no ni papa oji ni papa ote ne ho fi ni papa ho no ni papa na apu ni ntu so yi ni papa di afi no ho so na so no ne de na ye na nom so mabosom so nim to bi mame na yende edaba jeme so na yende ebesom hallelujah ye na nom so mabosom abosom kase na yende edaba to na our voice na yende ebesom yeho and just say don kwode wase ne papa som bosom enso wo de we share so be wale elder ba no na share beginning no sanya edu Sunday samene ne kwa sorry sanya o say ye so invite ye call cancel date dru bia ono kwa ne din ka frame me post ye nko no minim so be yesa no say abrantie bi wa kra ofre won pese no be kasa min obwa ma of omo frame omo ka cha me say dan na yatim obwa san time na aso enti no chief no say ontua rent ni biem ti me yi menuama ena me say me friend ne phone so na so omo say wo si me yi menuama fi dem honom se se ono de nenuama bia ni dem hom bi ti me ko yi menuama na dam na so tam na so ma me ne pedan ne de ama nipa foforo eno na me ka say me ko ya me ko to say menuama nyina ye basa no sa so for ma me no ombe gina gi aware no me ko ya no say fridge can say washing machine na ehi omo no na fa ye bed na ye mienu because ye master bedroom ni ada bedroom no me to mattress to bed this mu say in case be ma na bushani bi ba ana me ma bushani bi ba o metimi ayeden ada ho no ada tam na me ne nko a ene ne wa ada bedroom sa bed na si wo me ko na nunu aba ma ba be fa so kwa akoda so fridge si ye kitchen na nunu aba de na o kan asem na kire me no afa so no de koye business I said the omo pe no ma ba be fa etimi so me du honom no nkonya na esi honom tu we esi honom no na me so ene mpa no ena me fa na me sesa me me nchense ne me bag ne me ba no me to very bad say abrante wo tie sesi ya yeguso aye friend ye ne be ka sansan na ya sorry show ne so to ne nkra de wo hia bia no keka ni nyina bo mama na to ne nkra boni di na to ne nkra David Donko a okusasi din di akapole what is that akapole no kusasi din na no so te ne da ben wo hia ni nyina na ni makapole no ni nua ba na kan say ni kusasi di akapole na obisa no me bisa no wanfi me na ne buafu na da kusasi di akapole ayi bisa we yabufuo say na obisa bia on so bisa na bufuo so ma me sa na bufuo so me na di ne ya mesrinti ma eyo sere sen obi adishidi ube kom na akapole no ebia na yo sei ana ebia na ya adishidi bi okrom ho wo say tutu ni ademo ebia na ya adishidi ana frempon ma mo boache di na bia eyema na sen ko hyiam no be ka ache o say fe ne sei your friend no catch him say friend David Donko but di obi adinim no or dey wo galam say na say chief na ni din ankasa kusase din no akapole na akobisa na wadwa to akapole nkra akapole mpa chom di nyame owo so slow say metu ma bre pasese na musunti aye mo pressure miensa esi na wadwa me honom no mini problem kwa wakọ no enu nya me problem waware nya me problem nanso ebra me ne wa ble me ne wotena ye dan ya sika ya to no meslo fa me che fa bre me afi nsu beja me kwan
na me nko na ye ntena simgu aware no because we be mi fifie na ja me kwan na me nko na akra no ho hia me pa me mama ne me papa me bra akra we hu saa oba be start school me school fees e de Sunday me de to school bag ne ma na ma ne ye me bra akra we hu na akra we be nyina wa be bisa wu chief wase aba be do it because akra so ye be ma me ye den a oba hwehwe nti bra na be ye wase de na hwe wo ba no be sha akra no na ja me kwan na japade fa me che fa ma me wo site na wo kan sa wo ye man na wo kan ho asem no me dwo ha me nti ase o because me ni usha na wo operator na wo ye adwuma ma obi kra wo du be bi kra ye ntia wo ka beginning na hefa na me na wote me papa fie e na me na wote e na nya me ya adom kwa ushia na mo ware foforo no me pa chon na ate mo papa fie me papa fie no betena ye ansa na mutu akọ haidan o ma bada de so abebie site foforo nti na emfa empeke ma omo nti me nche na na ote sa tam na ye cancer nyina me nche na na ote na onye site owner now you operator na ye adwuma ma obi e ba ne se na be site owner ye me plans am de bae ene me na waye site owner it is office ya mo operation na ompe mi bioma be ja me kwan na fa japade fa me che fa ma me na hwe oba eno ani hia me abusia yakohwe video no na se na wo tie no rekra mpo de ya semu na mema cry da semi ma anye den ansa na mo beti aka mo so den pa na ma yenye den na ma yenye na mo beti aka is amonko na je say we ne yiri na eda hospital ho ni nyina no na oni oba foforo so enjoy meanwhile say ka oba na anye mo so amawa anko da hospital na sen kan yanko onko yi operation saa 3 times na oba na asem awosamo wakwa npu ne se oba na age no ne yire no koto se ono no wo edemu ho no so enyo wanware no wasanko ware oba foforo oba na hefa no oye eboni hefa pa ne no mistake oye na so ni nyina mu no esa eka se bibi anse ya bibi ngiye bibi besia na kire se wo reason ti a esi na ni nyemu no oba no so wase wo hia hwe ni mum onsum no se asase a memene wapre na wo wa me wa kwa uni hwe na memene wa anya asase asa esi dan wo so esi makwakoton se bema no o se ohia oba no o so ohia fi hwe enfu o say on the fa ne chefa emanu na sum na akra no so ti wani hwe no eno ane ade a ohia we futu sem e de ma ya na wa be ko aware foforo no ewiase de sa ups and down e wa aware mu na so wo hwe na se entimi emwa wa enye ewade be ye e ka so so boa ne ho ade na wo ti hu no se enkoyi ma wa omodin se wo beka chobi wo ka cho nipa no kana se eno so nko se entimi nye bibi ya na se enko to bi entimi be ma fi ho you have a parent, you have your parent, you can go to them ade na awari mi se mi manti o man of omoko wo fi awari ma fa o man ko na ja ayo mi menti no na yeku busama me hu so adventure e wo comment section e ho as I say na bibi anfrentimi enko wano mema refi so we like na wa share also subscribe and so ete amami neha and so eje emergency Ghana TV abibia de bia me amede trend story no so every time no eti amede so eno na akusua faculty osia that's na ebe share makam. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.